Lamba heso la moetswe kgasong ena ya ditaba tsa Sesotho ho SABC 2. Puenya matsoho ke tsamaya le Mphotime le ha o le jwalo ha re qale ka dihlooho tsa tsona. I've decided not to renew the membership of the EFF because I will join and participate in umkhonto wesizwe party. Motlatsa mo presidente wa EFF Shivambu o itokolotse mokgeng mme a tshelela mokgeng wa MK. As the National Prosecuting Authority, we acknowledge and respect the decision of the court. We must remember that a bail application has never been utilized to punish the applicant. Lekgotla la dinyewe la Mastrata wa Bloemfontein le file morwadi tjholota bail ya diranta tse 1,500. The boy is brave. The boy is actually a hard worker. He will complain, but he will never stop training. He will never step down from training. He always pitch up a training on time and finish his training sessions. Dipapading Bayanda Walaza ya hapileng metale wa Silvera Paris o amoetswe ka thabo le monyaka sekolong sa hae. Tsona re dithagola semmuso jalo ka ditaba tse re motlatsi wa mo presidente wa EFF Shivambu o itokolotse mogeng mme hona le ditlaleo tse reng o le ba mogeng wa mo presidente wa mehleng Jacob Zuma e leng wa MK. Sidika dikwesa dipolotiki sa EFF se fetohile ka mora hore Shivambu a ngolle mo presidente wa mo ga Julius Malemale ngolo le ne le motsibisa hore ha tlo ntšhafatsa botho ba hae mogeng. Greetings, Comrade President. The chairperson of Ward 44 Johannesburg has informed me that my membership of the EFF has lapsed. And I said, please be informed that I will not renew my membership of the EFF in Ward 44, which is one of the best performing wards in Johannesburg region. Boka mosoba Shivambu ba dipolotiki bo mogeng wa MK ka mora o kgetha hore a keke a fana ka mabaka le qeto ya hae ya o tshelela mogeng ona. I've decided not to renew the membership of the EFF because I will join and participate in umkhonto wesizwe party. Malema o hlokomedisitse batshehetsi ba mo ga hore ditho tse ding tsa mo ga tse gema le Shivambu di santse di tlo itukolla mogeng. There will be many others who are going to leave the EFF because they've got their loyalty and support to the deputy president. So fighters on the ground should be prepared for more people to follow. And this should not serve as a point of collapse for the EFF. Ona ke motsotso o mahlonoko ho EFF ka mora o thewa dilemong tse 11 tse fetileng ka mora hore Shivambu le ditho tse ding tsa moga ba hlalose hore ba bile le mamello ka nako e telele ba sa khotsofala mogeng ona. Pejana le qhepeng la rona la Facebook re butsitse potso ya hore maikutlo a ho ke afe ka diketsalo tsa morao tje mogeng ona wa EFF ona ke ana a latela ka khatiso ya video ya WhatsApp. Nna ke bona seripa sa EFF se tlo tsamaya le Floyd EFF e tlo bona mathata beanong yo ge e le go itokolla ga morena Floyd Shivambu ka go EFF go tloga go sa re makatše bjalo ka ge re tseba gabotse gore maloko a mokgatlo wa EFF ke bontwa dumela magana go bušwa empa nna ka wa go ja bogobe kere tše e sa le dinyane gomme dikgolo tšona di sa etla. Ka nnete mona metsi a kene ka tlong mogeng wa EFF go hlakile hore mathata mangata ka hara mokga goba ha ona musi o ka ngwakubella ho sena mollo o tjhang e bang ba sa lokisi ka pelenyana ke bona hantle hore ho tla ba le di-member tse ding tse tla salang Floyd morao. Seo se dirilego ke Comrade Floyd Shivambu se tloga se re kušitše bohloko gobane re sa tshepa gore ka itokolla go EFF ka ge e le bona bathomi ba mokgatlo wa EFF. Moirile boela maikutlo a hao ka mehlahle le ha le jwalo re ntshetsa taba ena pele re ka o buisana jwalo le mohlophuli wa ditaba tsa dipolotiki yana ke Professor Sithulego Matebesi. Prof ha ke o amohele ditabeng tsa Sesotho ho SABC 2. Khotso ntate re kenke monyetlana ke di beditse ba boedi bohle ba thulaganyo ya gago.
Prof moetapele wa EFF o re sena ha se qaleho ya o fela ha mokga ha o sheba prof o etsalang hantle ka go mokga wa EFF. No, ke yone taba ene ya hore ha o ka lebella se se etsalang ka hara mokga wa EFF ke taba ene ya hore o na le mo presidente yo e leng hore mohlomong ke ena a nkang diketo ke ena a batlang ka dinako tsohle e be le hore bao ba e leng hore ke ditho tsa mokga le baeteledipele e be le hore ba mamela se ena a se buang kapa a se tshwaela monwana mme ke taba tse ke nahanang hore di tla bakala yone mokga ona wa EFF mathata ke ka o bonang hore mohlomong ene Shivambu o bone hore ho le molemo hore ampe a iteane le mokga ona wa MK hore a nne a tswele pele ka ho ba setho sa yone EFF empa o ya ka nna mohlomong ke mokgwa o EFF e tsamaiswang ka teng mo e leng ekare diketo di nkuwa fela ke motho a le mong mme e leng hore ke yena moeteledipele wa EFF. Jwale ha o thola o sheba kabelo ya monghadi Shivambu ho tsamaya ha hae ka ro mokga wa EFF ho tlo siya sekgeo se sekae? Ntate Shivambu o na le boiphihlelo bo matla dipolotiking ka kakaretso ke motho e leng hore le ana hlaela la ona ne utlwa ha bua ke batho ba e leng hore hangata no batla o mamela hore o bua eng ke ka puo ya seeng re kana ra re ke batho ba e leng hore ba na le organizational skills mpena ya o ka hohela ditho le o matlafatsa tsamaiso ya mekga jwalo mme ke nana hore ho tla ba le sekgeo obane ha isa le yone EFF e thewa anta ale a iteletse pele kapa a ntse ile motlatsa mo presidente wa yone EFF mme ke nana hore sena hape le teng la o lebella ka kakaretso o tshwanetse o ipotse dipotso hore ha batho ba tshwana le bo Floyd ba itiane le mokga ona wa MK e leng hore e tlhamilwe dikgwedi tse mmalwa tse fetileng o tla tshwanetse o ipotse dipotso hore na mekga e tshwanang le EFF o qetellong motho e tsalang ka tsona. Ana ka re ho tsamaya ha monghadi Shivambu le ditho tse ding tsa mokga wa EFF ho ngorisa monghadi Malema. No a ke hopole hore ene le ntho e bonolo empa nna ne ke lebeletse batho ba ba tshwana le bo Mzwanele Mnyani Manyi le ba bang ba ile hore ba ntse ba tsamaya le Ntate Zuma ba tla ikamahanya le ene hape a ka mora dikgetho mme sena se makalle empa o ya ka nna a ke hopole hore o Floyd ene le keto e bonolo hore ene a nke yone keto e kang ena obane o tshwanetse o hopole hore seneng o ha o le dipolotiking o tla bonka keto mme ka mora moo e be le hore ke keto e leng hore ha ena ditlamorao tse nkara ke ditlamorao tse leng hore mohlomong di tla unela maungo a molemo mme go ya kana ha ke hopole hore ene le keto e bonolo. Ha re khutlela o monghadi Shivambu hanyane fela prof ana re ka bona a khutlela parlamenteng ho ilo emela mokga wa MK ho ya ka mo a neng a ditekate ho ya ka mo a neng a bia ditaba tsa ka teng ka jeno re se makalle hore ha re se re bona a le parlamenteng obane ho ya ka nna hangata ha batho ba ba tshwanang ba bora politiki ba rona kapa ba ma dipolitiki ba rona banka diketo tse kantseng e be le hore o so tshwere dipuisano tse ngata fela pele a ba ka etsa phatlalatso ena mme ha ke hopole hore a ka tloela maemo a hae mo EFF parlamenteng e be le hore e lo ba fela setho sa mokga ona wa EFF e be le hore hana maemo a itseng parlamenteng. Prof ada ka re bokamoso ba EFF bo le ruthu o hang ene sentene re lebeletse o hang la ke utlwa hore ne re shebile ka litho le tjotjo ena ke taba e leng hore ene sa lebellwa mme re tla bona hore e tla ama jwang sepepeo sa dipolotiki mona ya rona ya South Africa. Prof re le boetse haholo ha ile mona re buisane le wena ka jeno o le buile nna Mhlombe mo re hatela pele nyewe e pakeng tsa SABC le mokga wa Umkhondo wesizwe mo mokga o nang le tseko e kgahlano le SABC
ka tshebediso ya lereo la mmuso wa naha wa kopanelo kapa GNU e tswetse pele ka jeno mme ha o so diwe kahlolo. MK o kopa lekgotla o phatlalatsa boitshwaro ba SABC e le bo sa tsamaisaneng le molao motheo ka hore botshwana le ho hlanohela boikemelo ba tshebeletso e nakgaswa setjhaba. Diqoso kgotla ke ka menyenyetsi ya hore SABC la hlahisa setjhaba ka tshebediso ya lereo mmuso wa naha wa kopanelo. Lereo lena le fihlelletswe ka mora dikgetho tsa 2024. This case is about whether the SABC, is a public broadcaster, should then be the mouthpiece that mimics that deception and gives it official respectability and feeds millions of people with the fig leaf. Empa moahlodi ha dumele hore ba mamedi wa SABC ha ba kgone hore ba ka iketsetsa kgetho. As much as the SABC is the primary source of information for many people, one can't assume that just because the people are rural and illiterate, that they are unintelligent and politically unaware, and therefore susceptible to being easily poisoned by the use of this term. MK ha le dumelane le maikutlo ana a moahlodi. That's not the issue before you believe. The issue is whether an organ of state to disseminating information to these intelligence, super intelligence geniuses of people is entitled or not to give them information that is inaccurate. Leqwetha la SABC lona ha le dumele maikutlo a hore SABC la hlahisa setjhaba ka ho tshebediso ya lereo lena la mmuso wa naha wa kopanelo mme e hlalosa ditlaleho tsa SABC ka tshebediso ya lereo lena le letjha. Does the SABC endorse and or represent to the viewers that the usage of the term GNU is correct? Yes. Well, there's no such a thing. SABC e hlalosa mohato ona mokgwa wa MK e le tshebediso e mpe ya lekgotla la dinyewe. MK e laelwa ho ka lefella ditjeo tsa kgotla. Ka mora papatso ho tlisetsa tse latelang. Khalala dipapading tsa kalaneng mme Connie Chiume o bolokilwe ka jeno. Sesotho re a kgutla. Ditaba ka puo ya marena ya Sesotho di tswela pele ho SABC2. Kereke ya Oasis of Life Family e Davidton e ne e tletse tswete tshebeletsong ya lepato la mme Connie Chiume ba leloko metswalle basebetsi mmoho le setjhaba ka kakaretso ba lebisitse hlompho ya bona ya ho qetela ho qhoku ena e hlokaetseng ka morao kulana ko e khutshwane. Tirelo ya poloko eo e ntseng maleba go moagi wa seemo sa ga Chiume bontsi bo tshwaetse ka ga karolo ya gagwe eo e neng e phadima. We will miss your natural regal sense of confidence. We will miss your scrutinizing eye for detail. We will miss your encouragement when the morale was low. We lost a flower here who still had much to offer. Chiume o ne go sa le gale monongwaga a berwa sekgele sa motshameki yo tlhwatlhwa yo a santseng a tshela ke lefapha la metshameko botaki le setso fela go ba lelapa la gagwe e ne le motsadi. The past 3 months have been filled with anxiety and stress, creeping in day by day. 65 days I spent without you cheering me on when I get ready for castings, reading my lines with me. She was a fighter, and as we all know, she's fighting for the industry. For me, I saw this industry from the back, if I may say. I was never in the front, but what I saw from the back, it was painful for me. I never envied the industry. We are busy changing the funding model. No person will ever get money from the department if you are not telling us how much you're paying the actors, if you are not telling us how many people you're going to hire. We are tired of you buying Range Rovers with the money that should go to the artist. Mama Connie, jaaka na itsege, o ne ilwe tlotla gape ka ntlha semelo sa gagwe se se tsepameng. Her life was a harmonious blend of passion and purpose, deeply rooted
in her values and her unwavering commitment to make a difference. Mogaka yono o robaditswe kwa mabitleng a Crystal Park. Molemo wa motho wa SABC News, Davidton. Baahi ba bang ba Ward 33 Ventersdorp provinseng ya North West ba re ba tshungwa ke maemo a sa jeseng dithohelang ao ba phelang ho ona. Ba ngongoreiswa ke dikgwerekgwere tse hasaneng haufi le matlo a bona tseo ba reng di ama bophelo ba bona. Belina Mokondwane yo e leng moagi wa motsesetoropo wa Tshing gaufi le Ventersdorp o nna mo ntlong ya gagwe ya RDP le bana ba gagwe. Mme gantsi metsi a kgelelo leswe la dipula a nna tsena mo ntlong ya gagwe le go mo senyetsa furniture. Gore ke fitlhelele ke felleditse ke tswa fa ke dula ko gae. Ntlo ena e ne e tama metsi mo teng. Metsi a tswang ko ditamong ana kena lone. Suriji lone ha e blokile it's lone khone kena mo ntlong. Ga ba gare masepala wa JB Max wa re o amogetse matshwenyego a tlhagisitsweng ke baagi mme go tla fetisetswa kwa mafapheng a maleba. Go na le tlhagiso ya gore baagi ba ba amegileng e sale ba begela masepala sebaka sa dingwaga di le pedi tse di fetileng ntle le thuso epe e leng se se makatsang thata mo e bileng ba tsaya gore masepala ga o ba tseetsia. Dintlha tse di tlhagisitsweng tseno di tlile go romelwa kwa mafapheng a maleba. Baagi ba solofela gore seno se tla dira gore masepala o ele tlhoko mathata a bona le go tsaya dikgato tse di tlhokegang go tokafatsa matshelo a bona. Tsholofelo Mogami, SABC News, Ventersdorp. Lekgotla la dinyewe la Mastrata wa Bloemfontein le file morwa ditjholota beile diranta tse 2,500 ka mora dingangisano tse nkileng nako e telele tsa kopo ya hae ya ho lokolwa ka beili. Morwa ditjholota o ile a bontšha go tlala ka meokgo morago ga go neela beili ya 2,500. Tjholota o dutse a le kgolegelong morago ga go fihla Afrika Borwa go tswa nageng ya Amerika bekeng ya go feta. Botšhotšhiši bo bo le kgatlhanong le gore a hwetše beili ba re ga ana tšhomišano le botšhotšhiši le gore o tlo efoga go tla kgorong ya tsheko. Boramolao ba gagwe ba ganetšana le ditatofatšo tšeo ba hlaloša ge go le maswanedi gore a hwetše beili. After all of this, I am indeed satisfied that the defence proved to the court on a balance of probability that it is in the interest of justice to grant bail to the applicant, so bail will be granted. So the only aspect that we are now going to deal with is the amount of bail and possible bail conditions. So can I just hear from the state the bail conditions that you would like to be imposed? The state appears to treat this matter as though it was a Schedule 6 bail application. They seem to want Ms. Tjholota to produce facts on exceptional circumstances, but that is not what the law requires. If it's Schedule 5, the law says it's interest of justice. There is not an elevated scale simply because persons are of that opinion. Lefapha la botšhotšhiši la hlaloša ge le amogela sephetho sa kgoro ya tsheko. As the National Prosecuting Authority, we acknowledge and respect the decision of the court. We must remember that a bail application has never been utilized to punish the applicant, but the onus rests with the applicant on the balance of probability to prove her case. Botšhotšhiši le boramolao ba Tjholota ba tlo kopana ka Labohlano go sekaseka letšatši la go hlagelela ga gagwe pele ga kgorokgolo ya tsheko. Ishmael Modiba, ditaba tša SABC, Bloemfontein. Banka karolo ba teng diphuputsong tsa nyewe ya Marikana ba ipiletsa ho ba ka taolong sepoleseng ho kofisa qeto ya ho kenya moifo wa ditsebi tse ikarabelang taolong ya letshwele ho tla sekaseka sephetho sa komishene. Pegelo ya bofelo ya commission ya Falam e neng e batlisa ditiragalo tsa kwa Marikana e ne a tshisinya gore go tlhomiwe panela ba itsanape ba selegae le ba boditšhaba mo mererong ya sepodisi go sekaseka mathata mo ditirelong tsa sepodisi a tlhageletseng ka nako ya dikhudego tsa Marikana. Seno ke moraga gore commission e tlhagise dintlha di le mmalwa tseo di nnileng le seabe mo go bolaweng ga batho kwa Marikana. You know, one of the big issues that emerged from the episode at Marikana was the question to do with the use of automatic rifles, particularly the R5 in public order operations. And even, you know, prior to
appointment of the panel, one of the things that came out very clearly in the Marikana Commission process itself was that, it was completely inappropriate that R5 or any kind of type of automatic weapon was, simply not something that should ever be used in a crowd management situation. Le fa go le jalo Bruce o dumela gore tiro ya mapodisi santse e tlhoka go matlafadiwa dingwaga di le 12 morago ga matlhotlhapelo ka Marikana. The ISS concluded was that there was a need to revisit these questions of how to, what kind of interventions and what kind of steps need to be taken by governments to strengthen the SAPS. Go ya ka mokgatlho mapodisi SAPU batsamaisi ba sepodisi ba santse ba tlhoka go gagamatsa matsapa a bona a go katisa mapodisi a samagana le dikhuduego. Re lebeletse go tlatswa ga yona public order policing re bona yona ka bo yona e direga ka pace e slow ka lebaka la Thabiso Moss, SABC News, Mahikeng. Jwala re bona hore mebaraka e sebeditse jwang ha JSE e ne kwala ho renya bohlano. Ranta e sebeditse hantle papisong le dolara ya Amerika. Diabo ho JSE ha di a sebetsa hantle. Dithekong tsa thepa kaofela dikwetse letsatsi di sebeditse hantle. Mohlodi wa metale wa silvera wa di-Olimpiki ya dilemo tse 18 Bayanda Walaza o fumantshitswe kamohelo e mofuthu letsatsing la hae la pele sekolong Pretoria kajeno. Mekete ya kamohelo ya Walaza e kenyelletsang baiti ba bohlokwa ba kang letona la dipapadi Gayton Mackenzie tswela pele o amohetswe sekolong Pretoria ke barutwana mme wa hae mokwetlisi le letona la naha la thuto ya motheo Sifiwe Kwagube o lebohile metswalle ya hae ka kgatiso tsa di-video tseo ba ileng ba di phatlalatsa e le ho keteka katleho ya hae o re ke tsona tseo di neng di mo fa morolo haholo ha a ne a le tlasa kgatello. I'm really thankful for you guys. You guys means a lot to me. And also, this is not for just everyone. This was for you guys, to show you guys that it's possible. Anything is possible, guys. Don't think that you are young, you cannot accomplish anything in life. You can still be something. Just believe in whatever you're doing, trust yourself, and everything will come your way. Mokwetlisi Thabo Matebe o re o thabetse katleho le ho sebetsa ka thata ha se mathini sena. I can tell you now, the boy is brave. The boy is actually a hard worker. He will complain, but he will never stop training. He will never back down from training. He always pitch up a training on time and finish his training sessions. It's not easy to go through those training sessions. He knows his body is going to be so. He might vomit. Something might happen, but he's brave to be there. So as he told you that we fight, he's actually telling the truth. That's not a lie, but it's from the father's love. That's why we fight. Dipapadi tsa bompudi ba lefatshe tsa mabelo ho ba dilemo tse ka tlase ho 20 di tla ba pakeng tsa 27 le metso e supileng le 30 le motso le mongkgweding ena motsemoholo wa Lima, Peru. Kgaso ena ditaba tsa Sesotho e fella mona kopana le moifu wa rona wa ditaba tsa Setswana hosane ka yona nako ena ke yona taba. Mana mana re le bua ba kuima duma tsa bile pila fela tsema jeno ha opla tsa bolobana hantle fela ra shobile ka thoko mapopo e tla bele fela moya e sa enka ba ho tla shobile hona ka haro ba le hole e tla bele fela mohudu hosane ha se tsa shobile hona hosane o tlokomele hore ha opla tsa bele tsentla fela le hore ha o shobile hore o tla hona ka haro ba le bua o tla jalo hona ka ro ka bo prima e tla bele fela mohudu hosen ka patu dingwane tle jalo hona ka haro ho ka ba shabela ka thoko mapopo sontso bana hala fela moya sa enka ka haro na hona hala fela moya sa enka ba bo rebli pipa tse tlokomisa hore ha ile hona hosane o tla hlo ba le moya matla e tla tlhamba ke mahadima a kotse ho tloha hona ka qebega wa fitla hona ka hare ho thekong ba boele ba itse tlhokomedisa hore hosane o tla hle ho foka moya o tsokile motshelo ho ma o tla hona ka ro ka
leboa o tla jala ka haro ho kapa boshabela le hona ka haro o kapa bophirima o kapa rong hlaha e shiri khatente mahloki jale ha sa motho bola ba gauteng o hlokomela tla hlo phole a re shebile ka Johannesburg ho jale hona ka Pretoria Salma Mlodi re rati tla re thafela ho mashome a mabedi a metso e mehlano kaofela Springs tla se qale fela ho nne ho fihla ho mashome a mabedi a metso e meraro kaofela a re shebile ka hona Polokwane o tla jala ka mokopane ke salbala hona ka lephala le re rati tla re thafela ho mashome a mabedi a metso e sepileng kaofela re shebile Messina le hona ka Thoyando o tla hlo tshesela re thabo le ba re rati di re thafela ho mashome a mabedi a metso e sepileng kaofela Carolina o tla jala ka Emelo sentse se hona ka haro o sekunda ho bona hala fela re rati di phahama ka phemela fela ho mashome a mabedi a metso e mehlano kaofela Emelo e qale hongwe bosimo ka jeno le hona sa no seng ho pakang hore o tla hlo bate hara wa pala ka thaka haro KwaZulu-Natal Peter Maritzburg le hona ka haro Durban ke sa tleba le hona ka haro Vryheid o tla tlhotshise fela hiti kana tse di gradi di rita fela ka tlase fela hanyane ho mashome a mararo a shebile hona ka Kokstad e tla hle fela ho pedi ho fitla ho mashome a mabedi a metso e meraro kaofela kwano Joli se se salba le hona le teng ka Komani ke salba le hona ka Maletswai o tla hlo phole empa ka Maletswai bosimba ka jeno le hona sa no seng o tla hlo batela rita ka ha di gradi tlebele ka tlase ho noto a re shebile hona ka Linksburg Worcester le teng o tla hlo bate bosimba ka jeno le hona sa no seng Riversdale e tla ra di phahama tla hlo phole fela di fitla fela ho le shomele mtse e robeng kaofela kana bona le hona ka Appington o tla hlo tshise ka baka la maya o tshesanga a tse re shebile hona ka haro ho Calvania le hona ka Rosatellent bosimba ka jeno le hona sa no seng o tla hlo ho bate bo le ba Freestata Bothaville sentse ke sabela le hona ka Bloemfontein Wepener bosimba ka jeno le hona sa no seng o tla hlo bate empa di phahame grate